United Democratic Party hakalai phau tarik Kyllalyngkot kala Pynbna ya kyrteng jong Ngut ki Kyrtong kiban Aireng hakini ke eleksyon MLA na Ri Lum Garo. Kini ki Kyrtong ki kynthup yo Bipul CH Sangma na Rangsakona, Subhankar Koch na Selsella, Julius Sangma na Tikrikilla, Sushil Goyeri na Raksamgre, bat Tesang Sangma na Siju-Rongra constituency. Ya kini ki Kyrteng la Pynbna paidbah do President ka United Democratic Party ba Metbah Lyngdoh. In Paban release sakaway list jong ki candidates adin mga state election committee ka elekshon na ki constituency ki bahab siya Karo Hills. U candidate number 1 naka sangko Rangsakona de Sri Bipul CH Sangma. Candidate baal de si Subhankar Koch naka sakupra Selsella constituency. Candidate balai de Sri Julius Sangma naka sakusan Tikrikilla constituency. Pada candidate uba Sao ude Sri Sushil Goyeri naka sakusao Raksamgre constituency. So way but candidate naka South Garo Hills district u Tesang Sangma naka Sampupra Siju-Rongra constituency. Kini kidong santli ki constituency ki ba ni lada finance ki sanut ki candidate na kumbalong hadu bentang na Garo gi layo sipu khat sanut na Zeus na ka aku saw bat na sa kasi bat jentia bat boy gi layo life umur total kalau orang 100%